Om Swastiastu, kepada para pecinta seni menggegitan dimanapun berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali. Kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar wiletan pupuh ginanti pudak sumekar, pupuh ginanti pudak sumekar ala Grado Rusmana Bali channel. Tetap ajak Bali lestari budaya Bali. Nah, di sini tetap mempergunakan tiga nada, yaitu nang, ning, dan nung untuk mengarahkan jumlah nada cengkoknya. Nah, sekarang kita mulai dari baris yang pertama. Sekarang kita langsung saja. Di sini teksnya sapuput ide mawuwus. Sapuput 3 suku kata, ide 2 suku kata, dan mawuwus 3 suku kata. Di sini teksnya tidak beraturan. Beda dengan saking tuhu manah guru. Nah, ini. Karena teksnya tidak beraturan, sehingga kalau kita mengambil cepat, sapuput i. Nah, niki i diwilatkan langsung ke de supaya ide, supaya wilatan i niki mempunyai arti kentan. Niki namanya guru bahasa. Nah, kita mulai dari baris yang pertama. Sapuput ida mawuwus. Nah, ini kalau di baris yang pertama. Sekarang bagaimana nada-nada cengkok dan bagaimana pemecah-pemecah nadanya. Sapuput inung ninung nang dong nang. Sapuput ida mawuwos nung ninung nang dong nang. Nah, ini kita nih. Was ning nang nong ning nong ning was ning nong ning nong ning ning nong was ning ning nong ning nong ning ning nong was. Nanti yang ulangi. Sapuput inung ning nong nang nong nang. Sapuput ida mawuwos nong ning nong nang nong nang ning nang nong ning nong ning ning nong ning nong ning ning nong ning ning nong ning nong ning ning nong. Nah, kalau kita ikuti, niki kalau kita ikuti nada-nada pemecah-pemecah nada cengkoknya niki, nah kita menyesuaikan dengan nada, kan niki. Bagaimana cara kita memindahkan dari satu nada ke nada-nada yang lain niki dengan cepat. Nah, sehingga di sini perlulah bantuan daripada tekanan udara reng, niki. Ini diperlukan ini ini perlu reng. Nah, di sini bagaimana sebenarnya wus niki kan apa namanya guru dingdongnya adalah u. Nah, di pogi nanti niki guru dingdongnya pertamanya niki suku apa namanya vokal terakhir di dalam sebuah baris. Nah, niko di sini u niki. Mawuwos. Nah, niki. Uwos nong ning nong nong nang. Uwos ning nang nong ning nong ning. Uwos. Baru ning nong ning nong ning ning nong. Niki. Uwos ning ning nong ning nong ning ning nong. Uwos. Nah, niki sangat simpel sekali. Nah, di sini diperlukan benar-benar bagaimana kestabilan napas. Nah, niki kestabilan napas bagaimana supaya di wus niki kalau bisa nah yang namanya cengkok niko jangan sampai terputus gitu. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang pertama niki. Sapuput ida
Nah, niko benar-benar bagaimana kita bisa mengatur napas, bagaimana cara kita mempergunakan otot-otot diafragma niki sebagai memberikan tekanan udara kepada tembang kita. Nah, niko di baris yang pertama. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Malajat reng sunya aning. Ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang bagaimana di sini di baris kedua niki memang agak sedikit banyak pemecah nada dan cengkok-cengkoknya niki. Nah, sekarang di mana pemecah nada dan cengkoknya? Malaneng nong ni nong nang malajat. Malaneng nong ni nong nang cat. Malajat reng nang nong ni nong nang neng nong nang reng nang nong ni nong neng neng nong neng nong neng nang neng nang. Niki malecat ring. Malaneng nong ni nong nang malajat reng nang nong ni nong nang neng nong nang reng nang nong ni nong neng nang nong ni nong neng neng nong neng nong ni nang neng nang reng nang nong ni nong neng reng neng nong eng neng nong ni nang neng nang eng. Niki sunyo ening. Sunyo ni nang ni nong neng neng nong sunyo ni nang ni nong neng neng nong sunyo ni nang ni nong neng ni nang neng nong neng nang neng nong neng neng nong ening nong ni nang ni nong ening nong nong neng nang nong nang neng ning neng nong ni nong neng neng nong ing neng nong neng nong neng nong neng nong ing. Niki memang kalau bisa kita di eningnya niki di belakangnya niki sunyo ning nang ni nong neng neng nong ening nong ni nang ni nong ening nang neng nong neng bisa seperti ini kok, tapi kita pecah lagi niki supaya cengkoknya padat. Ening nong neng nong ening nong nong nang nang nong nang neng ing neng nong ni nong neng neng nong neng nong ni nong neng neng nong neng nong ni nong neng nong neng nong neng nong ni nong neng neng nong neng nong ni nong neng nong ing. Ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang kedua niki? Malajat reng sunya aning. Nah, ini kok di baris yang kedua. Sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Raresang rangasi ngandika
baris yang ketiga. Sekarang bagaimana nada-nada cengkoknya niki dan pemecah nadanya. Ra re sang ra ning nong ning nong nang nong nang. Ra re sang ra ning nang nong ning nong nang ning nong nang. Niki. Nang nong ning nong ning ning nong ning nong ning nang ning nang. Ra re sang ra ning nong ning nong nang nong nang. Ra ning nang nong ning nong nang ning nong nang. Ra nang nong ning nong ning ning nong ning nong ning nang ning nang. Niki. Si. Niki. Ngan nang nang nong ning nong ngan dika ning nang ning nong nang ning ning nong ning nong ning nong ning niko di baris yang ketiga. Nanti yang ulang sekali lagi. Ra re sang ra ning nong ning nong nang nong nang. Ra re sang ra ning nang ning nang nong ning nong nang ning nong nang. Nang nong ning nong ning ning nong ning nong ning nang ning nang si. Ngan nang nang nong ning nong ngan dika ning nang ning nong nang ning nang ning nong nang ning ning nong ning nong ning nong ning ini kok di baris yang ketiga. Nah sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ketiga niki. Ra re sang ra si. Ngan dika di baris yang ketiga. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Bapa man wisik Nah, niko di baris yang keempat. Nah, sekarang bagaimana nada-nada cengkoknya niki? Bapa man ning nang ning nong ning ning nong. Bapa man ning nong ning nang ning nong 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 ning nang nong nang ning. Bapa man ning nong ning nang ning nang niko. Bapa man ning nang ning nong ning ning nong. Bapa man ning nong ning nang ning nong 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 ning nong nang nong nang ning ning nong ning nong ning nang ning nang niko cengkok-cengkoknya niki. Apa namanya, kalau kita sudah terbiasa artinya memindahkan dari satu nada ke nada-nada lain sesuai dengan tingkatan nada, nah ini pasti akan mudah. Wisik ning nang ning nong ning ning nong. Wisik wisik ning nang ning nong ning ning nong. Wisik kawi nong ning nang ning nong. Kawi nong nong ning nang nang nong nang ning. Kawi ning nong ning nong ning ning nong i ning nong ning nong ning nong i. Niko apa namanya,
bagaimana cara kita niki perlu bantuan daripada tekanan diafragma untuk tekanan dari otot-otot diafragma kita supaya kecepatan nada niko tercapai. Nah, dia ulangi sekali lagi. Bapa maning nang ning 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 nong. Bapa maning nong ning nong. Bapa man nong nong nang nang nong nang ning ning nong ning nong nang ning nang we sing ning nong ning ning nong we sing kawi nong nang nong kawi nong nang nong kawi nong nong nang nang nong nang ning i ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Ini kok simpelnya gitu. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keempat niki? Bapa man wisik kawi di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Apang nabdang nusa dawa di baris yang kelima. Nah, sekarang bagaimana cengkoknya niki? Apang nabdab ning nong ning nong nang nong nang nang nong ning nong nang ning nong nang. Apang nabdab nang nong ning nong ning ning nong ning nong ning nang ning nang. Apang nabdab ning nong nang nong nang. Apang nabdab nang nong nang ning nong nang. Apang nabdab nang nong ning ning nong ning nang ning nang. Dia ulangi. Apang nabdab nusa nang nang dong ning nong nusa dawa ning nang ning dong nang ning dawa ning dong ning dong ning dong ning nah, ini kau di baris yang kelima. Nah, ini poin-poinnya kalau kita lihat, kalau kita dengarkan di baris-baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam niki, kelima niki, ada beberapa baris-baris yang hampir sama cengkok-cengkoknya niki. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang kelima niki? Apang nabdab nusa dawa. Nah, ini kok ending akhir di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Sekarang di baris yang terakhir. Ken ida paman jani
niko di baris yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana cengkok-cengkoknya niki? Ken idap ning nang nong ning ning nong. Ken idap ning nong nang ning nong 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 ning nang ning ning nong ning nong ning nang ning nang. Nah, niki benar-benar di sini dibutuhkan bagaimana kita pernapasan kita, kestabilan pernapasan kita. Disinilah kita perlu belajar bagaimana cara memanjangkan napas dan menstabilkan napas dengan bantuan otot-otot diafragma perut kita. Ken ida ning nang nong ning ning nong. Ken idap ning nong ning nang ning nong. Ken idap nong nong ning nang nang nong nang ning up ning nong ning nang ning nang up paman ning nang ning nong paman jani nong ning nong jani nong ning nang nang nong nang ning i ning nong ning ning nong i ning nong ing. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang terakhir niki? Nah, pertama-tama untuk mempermudah belajar niki di baris kedua di mana di baris kedua, keempat, keenam yang guru dingdongnya di belakang yang berakhiran dengan i. Guru dingdong itu adalah vokal terakhir yang ada di dalam setiap baris niki. 246 cengkoknya sama. Ada guru dingdong terakhirnya adalah i. Nah, niki sama niki. Cengkok-cengkoknya sama. Terus di baris ketiga dan kelima ini adalah sama. Itu niku untuk mempermudah kita belajar. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keenam? Ken ida paman jani. Nah, niko di baris yang terakhir. Nah, niko kira-kira yang tiang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni megagitan, khususnya niki para pemula. Nah, bagaimana di sini dibutuhkan bagaimana cara latihan pernapasan kita. Nah, niko bisa dilihat nanti di channel Grado. Di sana ada tutorial teori seni megagitan. Nah, niki tujuannya ajak Bali, lestari budaya Bali. Nah, kira langkung untuk ditiang aturang tutorial puniki ditiang nunas pengampuro. Om Sante 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 Om.